Dobar dan, dobro jutro ili dobro večer. I kad ga gledali, sretna nova godina 2019. 2018. je bila prilično čudna. Bilo dobrih stvari i loših stvari. Moje mišljenje o njoj je pomiješano. Ali zato, sad je vrijeme da kažemo stari dio svoj bok i pozdravimo novu 2019. sa Zakon vatrometom, koju ćete sada vidjeti. Stoga, pripremite se za montažu i vidimo se u 2019. Bok!